Kitchengsi kardom kadu kawe karbichish 2.0 YouTube channel on kelangara to ana fans tamela pen pinia bang kenali to fan top 5 scheme update apta sila so video lo nan than pachini ponik pon ali tum jong se ration card la pen PMAY la pen toilet scheme jong nali tum apply pelang putte prap jen pen apply ko la so update apta se pini nali tum fana so video lo nan than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel lo jong na ka homre milang putte la so YouTube channel nali tum subscribe ko la pen videos tami nali tum share poni ko tani non top 3 scheme apu thakle lang pono na la pen che than pono na tang ne non kitching si scheme apu thak che than pono na kitching si scheme la bang ke nali tum chini po la pen pena ana bang phu bang phi tum dak apply din ta hai po nali tum dak thek polongi swachh bharat mission mate toilet scheme so schemes ta me nali tum apply pilang pulte prabjen pen apply ko kederle mane lapulo chiklo joni jon thom phile long listami aninkan pustami nali tum 100% la toilet scheme mang nali tum long pon ekvek po kicheng si la bangke first guest installment la bangke nali tum 12000 an nali tum long pon tahai la sinali tum apply pilang pulte prabjin pen Swachh Bharat mission mate toilet abang mate la so scheme ba nali tum prabjin pen apply kon la pen jong sinali tum apply thek thik pulte ni lipana homri kon ni listami nali tum pan ke thek anason bana thandon ikpo la pen ang chiradon ikpo ka apply je finally tum so comment box kali te nali tum so video description lang iko das tami link long iksi kali pulte nali tum nili phone direct phone le na call tame number ke ake bana video nali tum lang dam iko das tami nili number ma nali tum long pon ikpo la pen dak pen le nali tum nang call tame nili fan nili nali tum direct nang send ikpo nali tum whatsapp alo kicheng sinali tum la so scheme ka apply je fan pulo tang ke nali tum la citizen registration putuji la sodim ber pa pranang po josu nali tum already registration tang pulo nali tum da kicheng si mobile number ber nang po la pen get OTP long ber pen nali tum la OTP banda fill up nang po la pen dak kidu captcha nali tum mate security code la bang ke ka fill up nang chikinang so la dak nali tum mobile ang stame ka preg exi la so security code nali tum la enter security code polong ber pen nang litum dak pen login pon milo kali pulo nali tum kicheng si sila so a website ang wang iklang pulo nali tum la citizens registration putuji la so dim nali tum berigon citizen registration on ber pon ek date pen fee puthot nali tum dak pen registration ji fanda form bang chingpu ikpo kicheng si nali tum dak pen registration na pola pen nali tum bangko ana bang phu mate abang fi fan sika apply jima nali tum apply pi ik melo la pen la son thak non dak subs loading hong channel na kicheng si citizen registration ya finally tum da mobile number enter na pola pen get OTP long ber na po OTP ber na po la pen son thak dak login ber na pola pen eson soni da details nali tum fill up punang si district la pen address ai hoina le tum fill up na pola fill up lo pute na le tum ID da successful credit pola pena so ID pena le tum bank an phan ma apply pi ji la bank na le tum apply pi ikmelo tang de non puthot lang pono nang second scheme update puthakle la penon second mate adon thu dak scheme puthak che than poni lo nang second la so update la bangke scheme update la bangke Ministry of Rural Development Government of Assam mate Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin mate PMAY puta pupon hemso puthak la so hemso jong snari to apply don delang mate prabjen pen apply don ego non a district mate kaprek area long bangke non geotech bomb lo la kimi hemso pan la pen nali tum jong se idea we pulte puthot nali tum non la hemso ID bang ke chengsi la bangke nali tum ke apply din nang jikinang sot la si ID fans tami alang litum survey wang igbom lo la so survey hod na litum dong si hemso la pen ID tami avilang pulte na litum ID bang jog don igon ID jog lo pulte na litum amens tami hemso long bang nang leikpo la pen so hemso la bang ke non bang ke IY bang kom igolo athe manon bang ke Pradhan Mantri mate PMAY ji se daklang igbom no la pen la so puthak online ka apply ya fanda bang ke nilitum rong dak rong atok apan bang ke dak online pen apply igno la bang ke offline se apply nang zil la se online ka apply la bang ke town area ke dua tum sida online pen ma apply ik me jong nalitum town area do pulte la soling ang ber pen nalitum la 3 line long theklong ji la 3 line long ber iglo pulte dan nalitum option pen an long exi dak kicheng sina nitum dak pen
pina anda option long pon ik pola so option no nali tum lang pon ik deno lang idet pina nali tum da online le apply stamina nali tum dak pen apply dun ik melo town area kido tum bange jong se rong tok kido tum pulo tangte mate pina ana rong area mate rong under pulo nali tum kicheng sila bangke id bange credit nai kinang sot id fan apply dun ik det jong se nali tum id dilo pulo la so scheme la bangke nali tum long le pin lang pulo nali tum la ke 100% dak 100 and 10% 20% la bangke nali tum long don ik vek pola so scheme la bangke la pe non bangke amount stame ong ik chat ke dam tang hot ke total complete amount se 1,20,000 vet non bangke 2 lakhs 10,000 ba 30,000 nali tum long pon exi la sinali tum jong sa idea bilang pute prabsin pen id bang apply do niko id ke long ke joyo la pen id jong se long ik ro pute nali tum hem so bangke long ik het po so schemes terminal tum area non apply lo ne apply plane la bani lita chinne terminal tum la so comment box lo nali tum puchini gon long malong lema la so puthak la bangke puthonon 3 number scheme puthak lang ponona la penon dak third scheme ha puthak la bang kanali tum la screen along thek pon pon national food security portal mate ration card puthak lo nali tum jong se ration card long don dilang la pen avelang pulte nali tum online stam apply ikme la pen online apply je afana nali tum ki chengsi la so website long wang nang po mate la so portal long wang nang ji la pen documents copy piece ke nang ji mala so puthak stam la so portal long se tok pon ek thailo new ka apply ya afana nali tum la so website long wang iglo te da option long pon ek ji sign in la pen register option long ek ji la so dim nali tum biari go la pen hini option puthot long pon thula nali tum dak theklongji public login la pen official login po option long po ekji nali tum ke ber nangji la bangke public login po dimsi nali tum berek nang po public login long ber pon ek de pen phip ki chengsi nali tum dak pen jong si registration silang pen nali tum aadhaar number la pen captcha fill up pen nali tum dak pen registration pa prana po la pen dia ek tha registration ni afan gali la banking ki chengsi nali tum na se registration ni kala pote dak pen login ji afan nali tum aadhaar number la pen captcha fill up pen otp pen nali tum login pon ek me kali pote nali tum login id password pen stame nali tum login pon ek me la pen kali pote nali tum jong se ration card do pote ration card number pen stame nali tum login pon ek me jong nali tum la id avelang pote nali tum ki chengsi nali tum da option long pon ek ji new user mate sign up put heklong ji la sodim sinali tum ber pon example la new user sign up here pul la sodim ber pon eglo pul nali tum dakpen kichengsi registration ji apanali tum dakpen ison sonia form la bangke nali tum ka fill up nang ji la bangke kenang son nali tum offline apply lo mate apply lo pulte kilongzi la bangke dak nearly 100% ani pithek tes tame 70 ba 80% ani nearly pi pon on nali tum jong se online apply lo pulte long exi la pen da new registration ji afan nali tum id bunai simar ji afan da aadhaar number la pen date of birth la pen gender nali tum da select pon amu gender select pon ide pen nali tum login id copy question se bi email bang nali tum da pen ning haling bi pon ek melo apen password nali tum ning haling bi pon ek melo da la password po ke to dim question ma ke tok nali tum la confirm password por la so dim la confirm password dim tok na po la pen validation mode nali tum da pen thek pon ber pon ek na po validation mode nali tum da to UIDAI आधार नंबर पे नाले तुम दाग validation si mate kenang sot la bangke lapen आधार नंबर ber nang pola pen आधार कार्ड long keling mobile number lapen email address lapen da state nale tum select pona po state select date pen fi putho dak ke thek long ji nale tum district bang select pon nang pola pen talsa lapen village town nale tum select pona po address one nale tum select pon nang po apa address tu la la bangke nale tum dag la important la pen pin number nale tum ber pon nang po pin number ber pon ek date pen fi la son dag nale tum la screen long ke thek mon long number so nale tum mobile us tame thek pon long ji dak plus minus into time dar nang klang ek ji nale tum la calculation no kar ma da answer long so answer ba nale tum la captcha dim fill up on ngon la pen remarks nale tum dak copy se tok don jimala tok don ek tame la pen that nale tum remarks tok don that benefit la hini da box thek pon long ji la so box nale tum ke ber dang ji ke da so dak ber ek date benefit nale tum da dia ek tha la submit podim nale tum ber ignang po la I already a membership podim nale tum berane direct submitting o submit la pol nale tum puthor nale tum da id create ma successful po la pen puthor nale tum la sign in la pen register la ber pone la pen nale tum la public login long ber go same process lo la pen nale tum aadhaar card pen login submit chaklo la pen nale tum dak id pen nale tum ber submit chogi go la pen kime nai la bangke offline apply se kime offline apply plot nale tum la non online apply long just 30 days pulte offline apply long 10 days sapi nale tum long ek fit je ration card abangke
jalala jongse ration card develop nali tum Orunodoi te long ikpo lapen Ayushman Bharat cards tami nali tum long pon ikpo benefit mangke lahelo jase pini la top 3 nali tum han scheme update ki pipon mala answer lo nali tum koloso scheme si ke long dun malong dun de mala so comment box lo nali tum pachini ngal la pen videos tami nali tum share ko karbing long ras tami like nang la pen pachini na tang dummi thak me kadu kavi karbitis 2.0 YouTube channel long kala ra to arvas tami nilen pen cardom to change your